Ngiyalekelela abantwana benkosi enkulu yakithi phambili. Inkonzo yesabatha lasemini iphathela umfundisi Ngidi wakhona la esazisweni. Kusibusisi. Umthandazo wesabatha. Mini sabatha mayibenhle kwabangcwele. Ngiyayikhetha inkonzo zasephambili. Bakhonza abasha enkosini. Sinabele enkulu kaNkulunkulu esihlangene ngayo. Indaba kwakuyilo lolu suku umhla ka-29 Disemba eminyakeni eyi101 years ngo-1911 ngesikhathi uBombela efika entabeni yaseNhlangakazi kanti isitimela sime lapha kwabhoda ngoDisemba 28 la phezulu kaShophe kwakuDisemba 25 1911 wafika intombi zethu-25 lapho wayesethi kuzo zintombi ngicela ningenzele ukhodi ngoba kunendawo ende wayeseshone uphakameni buzo siphambili usutholakele ngaso sikhathi wafu kwahlala ephameni walala khona ovuka ekuseni wayesehle bheke ezansi eThekwini eyogibela isitimela esephuma kanje ngoba uthe efika lapha kaShophe kwathiwa lapha entabeni yaseNhlangakazi kubi kabi kunezilwane zasendle eyibulala abantu agibele umuntu lapha ya wayesecamba ukuthi ngona kuyele kubo entabazwe walishaya ithikithi lapha eThekwini wasithatha isitimela esibhekele entabazwe okuthele kabhoda sasisihamba isitimela obala nje akho stage lase lifika lelizwi elalokulimelusi lathi Shembe angishonga ukuthi uzobuyela entabazwe ngithe mina ngizohlangana nawe entabeni yaseNhlangakazi ngakho ke uma uqhubeka ngeke sifike entabazwe lesitimela bonke abantu abaphakathi bazokufa igazi labo ngiyolibuza phezulu ekhanda lakho baphuma ogadi no driver basicheck isitimela asinalo ukuthi isitimela kodwa simile nje simiswe ingilozi le enolaka yangapha emampondweni eyabonakala emampondweni lapha entabeni intombe ifaka umjimbo ohlaza iphethe insabuli ingekho phakathi esikhomeni ingaphandle icobezela ibheke ngapha empumalanga yasisibambe isitimela wayeseshe babamkhulu kutheme ngangebanga lokujijelitshe so siyaqhuzuka saha wayeseshe seshona phansi wawona ehla laphana emngeni wadlula emzimvubu wadonsela phezulu ematata wakha ngokhalo lashona ilanga ngomhla ka-28 wayewalala onzama kombizo wavuka ekuseni ngakusasa ngomhla ka-29 njengoba umhla ka-29 namhlanje Disemba 29 wayesedonsela entabeni yaseNhlangakazi wayewathi dundu phezulu wayeselinda izinsuku eziyi12 hayi 14 days 12 days okuthe ungakapheli u12 days ngithi kwakusuku lweshumi elindile kwase kuthi wase kunokukhanya kukhamba ngapha ngasempumalanga kweza lokukhanya uthi njengolapha entabeni eNhlangakazi intaba iphakeme uthi yonke indawo yajika yaba flat la ngabikho igquma wangekho umango la ngabikho ukhanya uthi kweza lokukhanya uthi aseqala manje uthi halalisa konke nezihlahla notshani wathi halala uyingcwele uthi wezwa amathamba akhe vuma
uthi emva kwalokhu khane kwase kuqhamuka umuntu uthi weza lo muntu wayephethe i-tray eligolide weza le tray weza lo muntu uthi mase efike eduze uthi hawu lo muntu la i-tray imbozwe kahle nje usumakoti nahambisela wakhe uthi lo muntu kwakuyinsizwa inhle bengaze ibone isizwe nje emhlabeni igqoke ingubo kasatin eyayi-cream white uthi weza lo muntu wasefika kuye wathi Shembe uthi waseyimbula inethi le uthi wasengemukelisa isidlo sasezulwini uthi ngasidla ngasiqeda kodwa-ke asizwa ukuthi lo muntu wabuyela emuva na kodwa esikwaziyo okubhalwe phansi ukuthi uthi mesesho ngomlomo wakhe ubaba mkhulu uthi ngikhuphukela ngiwumfo kamayekisa kanhliziyo kasokhabuzela kanyathikazi uthi kodwa ngehle sengiwuyise bonke abantu abaphilayo emhlabeni izilwane utshani amatshe ulimi lwalezinto sengulwazi sengikwazi ukuguqula okudaliwe kulalela intando yami asizokuthi le zinto yakuyile emuva sikuzwa lokho kodwa suke sethi uguqukile emva kwesidlo lesi asithola laphana entabeni okuthe mese suke entabeni esehla wayeselala ngaphambi ehle kwase kuthi ebusuku wabona umbono wenyamazane ezacile emathambi inyamazane lena ijahwa amathalaha la emva kwa ibisathi yakhe inyamazane abe lamathalaha lathi izwi Shembe ubonani wathi ngibona inyamazane kodwa kuyona inyamazane lena uwe amathalaha lawa izitha zakho ezikuhubayo ngeke ukuthola ukuphumula njengoba kuzoba umdedele ngolwesibili namhlanje usuku olukhulu usuku ubaba mkhulu akhuphuka ngalo entabeni yaseNjakazi December 29 1911 silandela inkinga noma ngathi abantu sumshungu i-movement bayibashujana mabedelela bathi sumshungu wabantu abalandela umuntu onomhungulo kodwa uShembe anawo umhungulo uNkulunkulu impela wankulu bekuye bembulala amakholwa is mission la eGroundfield amazemtini into ezakuye ekhombisa uNkulunkulu kwase kuphuma amanzi kuye afananise notelo amafutha bathi bambamba bahluleka kwaze bakhathala ithupha bathi ngoba akulaleli lo muntu uthatha abantu bethu asimnyele wathi umnye asithathe le nduku yakhe ayiphetheyo wase belithatha ubhoko lwakhe akulolo lwezitsha lokwabalithathayo cha ngizwa ukuthi wathatha ubhoko lwezitsha eground akulolo lwezitsha kwakuyinduku yakhe nje ngo-1935 la eNatal umuntu oqala waba yimillionaire kwabo baba mkhulu first millionaire ngaleso sikhathi ngani ngezindawo namaplaza okuthi mayi-evaluate kuthiwa imillionaire eyokuqala wamkhulu ziningi zazenzileyo kuleli bandla kubili esikhathini sami ngiphila engikwazi okunye ngikubone ngamehlo okunye ke kubhalwe phansi ezincwadini uzokhumula ngo-1918 kwakukhona
influenza umkhuhlane omkhulu ubhubhane owawuqeda abantu kwase kube intabeni sedlakazi wayesethi uhulumeni wamaNgisi Shembe ngoba baquqa abantu abaningi abajove labantu bonke kwase kulanda odokotela besifundazwe base bebalapha emaseleni wawusuke ujove ngala udlule uye kumhlambulule ngala uhlambuluke ukhuphuke walibamkhulu ngoba uhulumeni uyangiphoqa bazojova abantu bajova ajove ngala ungapheli 7 days ajove kuphela ama-minute nje ezingapha ahlambuluke adonse umuntu kanti sebemthintile uthe mayibuye entabeni ke ngoFebruary wayesebiza uchampion uMahlatha Mnyama lapha eNanda wathi champion wena ufundile ucela ubhale ngesingisi lokho abelungu bangidelelile entabeni bhala ngesingisi wasebhala champion uthi bamkhulumela champion belungu ngitsheleni uma umbuso usunibhensile khiphani inkundla niphume phakathi kwezingane namakhosikazi impi ngizoyiqala ngo7 ngiqede ngo9 ndathatha incwadi eshone verele bayibheka bebathi verele ayasinda lencwadi bayisa eMaritzburg komkhulu leNatal Maritzburg yashuleka balishonisa ePretoria iPretoria yashuleka isusa phansi eBloemfontein kema ifike eBloemfontein yasiya lapha emajaji namakhulu ibandla nempunga base beyifunda bathi ngiyakulunga lalelani lento ayishoyo uzoyenza impela sobhala encwadini embi ukuthi sadala izinkendana na bafelokazi ngakho-ke thina asivumi ukuthi siphume iqhude noShembe nimbonile ngo-1914 laphana emisulwandle eBhabhadisa base bebhala bephendula thina uhulumeni wamaNgisi siyaxolisa ubani othile wena Shembe na nanka amaduku ombuso esixolisa ngawo amathathu kanye ney'nsika zakhona kwase kusuka itruck lena yathwala iy'nsika namaduku kanye nencwadi yayisifike phambili yayisifunda incwadi wathi kwaNkulunkulu lalelani ngiyabonga kwabaxolisile abelungu wathi kodwa njoba ngila ngivele ezulwini ngizokwakha umbuso kaNkulunkulu emhlabeni ngakho-ke lo mbuso okhona oyibandla lamaNazaretha ngeke ngivume ukuthi kubhebhezele amaduku ombuso wabantu ngakho-ke lawo maduku ayivake imiswe insikiphameni zagcina yilele ngizinganene sekula ekhaya ngithi mangikhumbula kahle ngo-2007 kufike abasePitoli uphiko lwezenkolo kwezamaphoyisa kwakuSeptember base befika lana bezokwakha ubuhlobo phakathi kwebandla nani nophiko lwezamaphoyisa kwezenkolo kwakufika o-director impela general besuke ePitoli emnyango lomkhulu kuhle ngoba ngababiza ngamagama ababekhona eduze la umfundisi uGcwensa wayekhona
umshumayeli ukhuzo lapha na wayekhona owezwa ngesikhathi sesikhuluma lapha usethi ke uHamilton Ngidi uProvincial Commissioner osephumile uthi Shomunga uma thina singena esontweni njokuthi sizokhumula icathulo iuniform ngeke isaphelela umthetho kahulumeni awuvumi lokho awu yanzima lento awungeke siphendule thina mfundisi asibala isikhathi kwaku-2029 akugijinywa lesontweni kodwa sashaba ngejubayo sengithuba bangazi aphume ngala ngoba ngesimvimba endleleni awusafika kuye uthi baba yafuza ngithini sengesontweni baba bathi laba ngeke bayikhumule icathulo wabengena la eParadise awu baba lalelani ke bafundisi abangene necathulo ngeke isonto libe nalutho kodwa mina ngizobashanela ebusweni bomhlaba yonke ipolice force kuSouth Africa yonke jikelele sabuya sehla safika lapha ngathi gentlemen get inside ngenani phakathi etendeni ngase ngisishubise isingisi kubona ngathi ubaba osiphethe umnikazi wesonto uthi ngeke libe nalutho isonto ngenani icathulo la ethempelini kodwa nako kuzokwenzeka kini uzonishanela ebusweni bomhlaba nonke nabangekho la iSouth Africa yonke ushayivale police force akashongo ubaba uthi ukuthi ngizothandaza uNkulunkulu wathi mina mangithatha amazwi mina ngizobashanela nangu ufakazi eduze ngambuza waphendula uHamilton wathi cha thina asigolozile esenze bazoshanela asigolozile thina seseyikhumula icathulo zaphuma icathulo lapha ezansi base behamba ngamasokisi zaseyigadwa ukapteni umshumayeli ukhuzwayo wayigada lapha ezansi wahlala nazo wathi ningaphathe kabi siphethwe ngizoyigada ibla ngeke ozoyitshontsha wagoba uhulumeni okwesibili bamkhulu wagoba futhi uhulumeni enda bakhetha inkundla uzoyiqala impilo ngo7 iqede ngo9 ngakho ke bawudla kule nkolo yobuNazaretha ake ngiqonde ukuthi into amaNazaretha asebuhleni hayi noma ibaba amaNazaretha ngoba lokho kwenzeka la wazi kahle ukuthi uphambi kukaNkulunkulu ngqo awulahlekile uma sila asithithizi asithingizi futhi ngoba isikhathi siyangishiya ngomhla ka27 September kuwona lo nyaka osuphela unyaka wabantu njengoba uphelayo ukaNkulunkulu awupheli manje ukaNkulunkulu uqala ngoJulayi unyaka uyele uyophela ngoJuni ngoba ngizomambuza ngomhla ka1 January yini entsha ozovuka ekuseni uyibone ayikho kodwa ngoJulayi uzoyibona ihlahla liqhakaza uzoyibona impentshisi uzoyibona imtsinsi uzoyibona imanga iqhakaza uqala impilo entsha kodwa ngoJanuary akuqali lutho unyaka wabantu lo ophela ngoDecember 31 ngoSeptember 27 sasila phezulu kunomcimbi omkhulu wenyanga yezulu khunjula yona zothatha nje into yodwa ubaba unyazwezulu sesihlalweni uthe bevala umcimbi
wayesekhuluma lamazwi abanye babengekho. Ngangikhona ngasha isiklimu esikoleni, ngangekho phambi kweclass. Uthi umkhulu thatha amazwi akhe, inyanga yezulu unumber 3. Mawusuka ukubhombela, uthi ubhombela, uthi umkhulu ilanga, uthi umkhulu inyanga yezulu. Uthi mawusuka kimi la unyuka, uthi mina, uthi ubaba uThixo inyanga yezulu number 3. Lalela mhlawumbe awuyinaka izinto. Ithi inkosi inyanga yezulu, leli bandla kulona ibandla leyiphukuphuku leli, kodwa ifuneki ilima esho la ipulpit yakhe yayila ngaphambi, hayi njengoba lesi yakhe iyayila ngaphambi yamaplanga. Kukhona umkhamba owasikwa wakhishwa la, salufika la yasho khona wathi leli bandla watholola ibandla lelima leli, kanti inkosi langa yayithe samashambena, hlakaniphani nje ngezinyoka, nibe mnene njengamajuba. Sengizongena unumber 3. Ujuba sila esontweni singene ngamasanga amathathu, awu-3 amasanga akhona. Muso wabayo uthi hayi amakhosikazi awuba, kodwa bonke isango linye amakhosi angena kulona, noma ngaba amaningi kodwa bangena endaweni yabo. Kukhona le class uthi ngala khona le ntombi lapha, khona amakhosikazi u3 lo. Veni waluko u3 lo. Kwakusho intombi yaseSamaria isibize odadewabo bonke nomakhelwane, yathi ngimtholile onamanzi, uma kuwaphuza ngeke usoma. Wase bemncenga ukuthi siyakuncenga Jesu ukuthi uhlale nathi insuku ezi3. 3 lo. Ubaba omkhulu ufike ngayiphi inyanga la? Ngo-March 10, inyanga yesithathu. Inkosi inyanga yezulu uzalwa endlini yesithathu. uJesu wazalwa ngo-March 17, 4 BC, kwakuyinyanga yesithathu. uPawuli encwadini yakhe lamanye eBhayibhelini lithi ngayibona indodana yomuntu iyongena ezulwini lesithathu. Kukhona amaculo amabili la, inyawuzi eyafaka uthuni wayo awu2 kuphela ekwaziyo, yileli lesithathu ithi Nkosi Nkosi busisa ubuNazaretha, nobani noNkosi ethu simakade. Wathi Nkosi yethu simakade, simakade, senaso lamaculo anamavesi amathathu. Nkosi smart mathathu amavesi, unumber 3 namavesi amathathu. Bese kuthi la enkonzweni la kule nkonzo sikuya isishalo 2:35
ngumhambi emhlabeni. Ikhona ikhala ngizongena ngendlela uthando inkosi yami. Leso sihlabelelo sisodwa siphatha inkonzo ezintathu. Eyokuqala esabatha. Ngasihlabelela sila phakathi enkonzweni. Ngaba ngenzi sona. Sonke impela kwemnandi ishuba inkonzo. Iphinde futhi lesihlalo uthi mawusu usubiphila usuqonda isithethwe. Bese siphelezela ngaso. Okwesithathu lesi sihlabelelo siyasinelwa shawa isigubhu sakho. Uthi mawufika lapha uthi ngiphe inkosi bese kushintsha la. Siphatha inkonzo ezintathu sisodwa. Namhla Nkosi ngiyabonga ngivume Makhosi wasifitha sinje. Awuzelanga abantu abangcwele emhlabeni, wezela abantu abanje. Siyacela ukuthi ungasidilibali, ungasifulatheli thina nabantwana bethu nemindeni yethu engasekho emhlabeni. Usikhumbule njalo njengoba sokwesihlanu uShembe ufike emhlabeni. Kuleli bandla lamanazika isikho sesihlanu lesi lithi ikhehla lami laphayana unqumalo iphethe inkonzo. Uma ufika isibhakela asipheleli uma isithuba singakavali. Lo sesihlalweni i-knockout hayi TKO. Knockout. Phelele manje zonke iziko siphelele sana sifike sibhala silahla phansi. Nkosi yamakhosi umsebenzi ungiphe wona sengubuyisela kubo kwawo esihlalo sobukhosi ba. Siyabonga amazwi amnandi sophe umfundisi wenkosi, inkosi izibusisa.